Hadin prakenta jo kajing nyobut hapo kajela Tamil Nadu. Keperti bertemai ke Tamilaga Vetri Kajagam TVK Balayalam dau Joseph Vijay kadang ya cekamat ha kisispa nyautli kesit nak aspa live sautli ki constituency katkum ke Election Commission of India. Kumta kaseng temai aktor Vijay mentaka kenti kala ban sensian marwe ya ka sarkar namar nakil aspa live sautli ki constituency cispa kat prasis dan kam mantau sarkar. Ka DMK Alliance kadang lam kemat haki ndrup prasid kadba ka AIADMK Alliance kadang lam kemat haki Sunway Seeds. Hak benta jongki kertong simet u Joseph Vijay ulayakun na artli ki constituency kata ka Perambur bat ke Tiruchi is bat udang lam kemat hakne baro artli ki sin. Hak ju kepor unang yalam ka DMK UMK Stalin udang syatam hak constituency kulathur dau kertong ka TVK VS Babu. Ki result ru kiladep pena hak katu kane ki constituency hak Kudalur Kunur bat bal parai. Ki kertong ka DMK kila job katba ha melur bat thali ki kertong ka Kongres bat CPI kila job. Kane ka election kabalalong hak arplai tarik uyayong kelasaki ya ka voter turnout kabahe bah hadu kumba prapusan persen. Nakayang kasemu aktor Vijay kilaya put visual ba kilaya syad lekan hoilang. Kum kadak kajing kemen bar kajing saw sarong yaw aktor Vijay ubala wanra 6 wanra buram tang ya kayang kasem Henry ya kejela Tamil Nadu hi berakawe. Cucu laong kakme Vijay tang namar kanong kersian election ya ukun jongka Henry kajulong ru kafan ne kanong kersian ba juso tanat ya ki film saw jong kada du menta kajing nyobot kadang beteng hakeleng ki counting center hakejela bagi security ru kilong ki bajur bah ban penting kena ya kajing ya bet jongka election.